haray ko min ilo ba ilo et la diaspora africaine haray hande ko dimanche 29 décembre 2024 ala bimbi ñande manifestation on pari ɗo voilà haray miɗo lando siɗon e jaam minen ga meɗen e jaam yettude Allah buyi machallah haray miɗo torano jaam e kisi e newende musidɓe an haray noon bruit ɗo woɗi ɗo seeɗa komi woni ɗo haray noon kono ko welo welo tun nadimmi ɗo ko bimbi ɗo andingol noon wondema vraiment combat on la victoire sera bientôt haray kadi koyon andu kala ko hiwɗon kadi ko newende heɓoyto hara koko tawata ni koko jama fof nafitorta ko ma satta haray musidɓe an miɗo weltani on miɗo jarni on onon arɓe hanki ko manifestation pari on fof moɗon on weltanama on jarnama par ce que fowino anduno hande fewdo ɗo ko siyasi ɓuuɓol haray hina fof wawata supportude ɓuuɓol ngol mais kono e hoore ɗum ɗon fof guinéyemɓe ɓen immike ari nodditango force vive ngon c'est à dire hanki ko ɓuri mi welde mi ɓurti yiide détermination force vive on mi ɓurti yiwde ko guinéyemɓe ɓen ɓe raliyike e force vive on awa musidɓe an façon on fof hanki ala no waɗiranoka fiwata laato mais la détermination des forces vives waɗi ha ɗum ɗon laati ɗon andi ɓay annulama république ko erreur administratif waɗi goy naafi wondema ko fi woɓɓe mi nani no enna ko affaire laamu ngun waɗi ko naatiɗo ko yaltiɗo non c'est juste une erreur y a pas de problème sina noon erreur ɗo non e waɗa en musidɓe an ko honɗum mi faalaw andinde c'est à dire hari ɗon ko annilugol no ƴetta ñalande goo ko entre annilugol ƴetta ñalande goo e yawgol ko parque ɗon tawa ko honɗum ɓuuri ko yawgol ko parque ton ɓuuri ɓay hari fo e mum ko hatto ginɗen ko jama on ko hatto ginɗen ko feƴƴingol message ji ɗi musidɓe an musidɓe ɓe message ji ɗi feƴƴi jama o min fi kala min mi wowlali mais kono message ji ɗin feƴƴi les gens ont vu yimɓe ɓen fof yi message ji ɗi yimɓe ɓen fof yi jama on hanki onon arɓe ɗon men fof on anda ko ɗum men min ɗon wallahi billahi on anda ko ɗum men min ɗon hanki ko arɗen ko waɗugol coup d'envoi départ Mamadi Doumbouya awa onon ɓe musidɓe an wonɓe wiide wondema Mamadi Doumbouya force vive on si tawi hewti le 1er janvier haray ko enterrement force vive on onon ɗon fof on faayi par ce que ko fiyon ɗum min nani on faayi par ce que ko c'est à dire ko inna ko gilandema le 1er janvier hande kadi Mamadi Doumbouya awa c'est à dire awa haysi ko lettre ɓe windani c'est-à-dire force vive on hay jaɓata lettre o par ce que hande kadi haray c'est terminé est ce que on nani yewtere nde haɗa ɓe windan force vive on lettre force vive on recevata lettre o par ce que hande kadi ɓe reconnaissable awa noon joni si tawi hawri an ko a guinéyenjo an jooɗotoɗo ɗon e aybingol si tawi ko a guinéyenjo immi jokka force vive on waɗa ko force vive on wima kon ka an hiɗa weltori ko yimɓe men ɓe wona nangede ɗo kidnappé ko yimɓe men wona piyede ko yimɓe men wona warede ko guinéɓe ɓen wona sokede e hoore mere an hiɗa weltori ɗum awa menen koko force vive on wi ko men weltori ko dartagol criminel ɓe ɓen hande noon e nder laggine ko moko baɓe ɓen tun moko baɓe guine ɓen tun innata wondema Mamadi Doumbouya ko fenowo Mamadi Doumbouya ko criminel jo Mamadi Doumbouya ko janfotoɗo Mamadi Doumbouya ko yawiɗo guinéen Mamadi Doumbouya o yiɗa goonga ko moko baɓe guine ɓen tun wowlirta noon hande kala yawiɗo force vive on ko neɗɗo mo anda ko honɗum waɗete c'est que en ala goɗɗum ngo hande lagine sinde ko jokken sina force vive on donc parce que il faut que ɗum ɗon nde wona ko laaɓani jama on donc si tawi hawri noon innama mi weltano ɗo déjà l'UFR de Sidia Touré mi weltano l'RPG aussi d'Alpha Condé mi weltano hono wiyantelan modèle de Aliou Ba mi weltano la société civile l'FNDC mi weltano ɓe fop maɓɓe et l'UFDG mi weltano on fof parce que la mobilisation vraiment l'union elle est extraordinaire c'est très bien ko ni duwaɗen yarude même si hier il y a eu quelques défaillances ko tawatani ɗum ɗon ɗen kadi haray c'est parce que police on inni en arrêtu sina ɗum
himɓe buyno dowano wolde ɓe o laali mais ɗum ɗon fof hina probléme par ce que ari déjà police on waɗi pression moƴƴa yoɓe gari to tawi mais wippitino mi waɗi ɗum ɗa hina fi wondema ko noon haldiranno mais kono mais tawi vraiment détermination force vive on police on tigui daari tawi ɗo on ko ma ɓe acca yimɓe ɓe jooɗo yimɓe ɓe waɗa ko dowa wadde ko sina ɗum haray ko kamɓe addi ko débordi o donc aray musidɓe an koyen weltano jama on koyen weltano détermination force vive on haray ɗum ɗo ɗen ko teddungal e meɗen en fop haray ko welo c'est à dire koyon andu tout simplement ko victoire on elle est proche mi yiltito ɗon e meɗen voilà haray on acci hakke ko goɗɗo noddinmi ɗo interrompi mi haray toujours ko ilo la diaspora africaine musidɓe an ko dimanche 29 décembre ɗo 2024 haray ko andigol on tun wondema vraiment yimɓe buy wawali yewde par ce que haray naata kamɓe ko iwɓe nokku goo ko province ji woɓɓe kadi hara no iwri extérieur e leydi goo ari donc ɓe ara noon vraiment hara ɓe suivano information on tawa sottinama ara ɓe wawata ɗumannade quoi ɓe wawata hewtoyde to pay tawi tan on kadi raɓɓiɗi donc woɓɓe goo kadi yahoyi kadi komin tummodiri toon ɓe tawi min serti toon gila e miñirawo an go ari no iwri toɗen hono en telanni toɗen Espagne to o ari kankadi o wawali hewtude toon par ce que hari min serti toon donc yimɓe buy mi walanta on donc haray ko andigol on tu wondema oɗo combat ko force ɗuma CNRD on hay seetaki ɓe accitay aussi ɓe accitay e si ɓe ittete ko goɗɗum e mum kono ɗum ɗo on guilandema ɗo on déjà koyon andu guilandema le premier ambassade ji ɗin fof hande kadi en reconnaissata e goto kala mo anduɗon hande kadi ko CNRD imminnomo extérieur étranger guila e ambassadeur hangi naɓi ko haaɗi c'est à dire on yi ñanden ko ɓe nomi ɗon ɗen bafoué comme ambassadeur to ko ɗuma ɓe faala wadde hono e telen ni ko darugol ko stratégie ɓe faalɗo wadde quoi ɓe wonno wadde kono ɓe anda wondema ça ne marche plus à partir du premier ça ne marche plus ambassadeur je si ɗon faala o imminayi wonɗo wo wonɗo hay goto hande kadi par ce que ambassade ji ɗi fop ko occupé teɗi ɗi fop majji ɗum ɗon nden organisation force vive on ɗum ɗo réglé Mamadi Doumbouya sino faala yo ƴettu laamu ngun jonnita force vive on yo jonnitu société civile on ɓe organisa e ɗuma o yara hara koye hoore no andiri mais so sikki ko char de combat ji ɗin darna lammintamo lagine so sikki ko char de combat ji ɗin défendatamo lagine han o wawa wadde ko faala kon yo wuttu jungo par ce que na yimɓe ɓen fof yehi prêti serment lagine ko am Mamadi Doumbouya yehi prêti serment huuɗi donc awa haray noon min inna ɗon ɗen kala imamjo ƴettuɗo fontuɗo deftere nden inni no doranade Mamadi Doumbouya no laamu makko ngu moƴƴira wallahi hina imamjo makko baajo ko an woni imamjo yawiɗo jomiraɗo on par ce que deftere nde joguiɗa fontuɗa nden ko nden deftere ɗon lanɗo mo wonɗa toranade on ko on lanɗo ɗon ɗe yawi nden deftere o leno ya fontu nden deftere ɗo wolanama ko windi toon kon ko deftere nde na ko fijirte iɗa arde fonta fewta jama yimɓeɓe a considéra par ce que a considéra jama lagine on ko ɗum waɗi siɗa inna yo Mamadi Doumbouya teddine lanɗo on yo teddine Mamadi Doumbouya mo teddinali kamilu on teddinali bible on teddinali jama lagine on ko mbo teddintamo awa menen kala imamjo kala yawɗo fewti jama on inni yo laamu ngun teddine guilandema le 1er janvier haray ande on imamjo ɗon o wattatawa ɗum par ce que haray kanko kadi e Mamadi Doumbouya en fof ko liste ko Mamadi Doumbouya waɗa ɗon ko ɗon o waɗete gila le 1er janvier on andinama force vive on inni wondema hande kadi min reconnaissaɓe hina imam hina ɗuma wano ɓe chanteur ɓe kam ɓe yimoɓe jokkuɓe CNRD guilandema le 1er janvier si tawi ɓe yiltitaki ɓe fof maɓɓe koyeɓe andu wondema Mamadi Doumbouya si min daroto ha o iwa so iwi onon e gimi mon e gami mon hande kadi on ɗaɓɓay ko nawron par ce que kala ko yarɗon min boycotay on après CNRD on onon yimoɓe ɓen fop on kala wonduɗo e CNRD on ko boycoteteɗo o wawata yimitude hande kadi han goɗɗo notomo haray c'est terminé ɗum ɗon on ko teddugal e mon voilà société civile on fof kala wonanɗo CNRD koyo andu Mamadi Doumbouya si nanggama haɓɓama lanni c'est terminé haray kamɓe kadi ɓe fuuti c'est fini haray ko ɗon simin inni ardine hakkil surtout noon onon ɓe Mamadi Doumbouya waɗani décret ɓen fof gila e sous préfet gila e préfet
gila ɗuma hono antelanni délégation spéciale gila chef district chef de quartier wattane hila e mon gilandema le 1er janvier suuɓe ko yewton prononcegol inde Mamady Doumbouya ko malheur mi haalani on ɗum ewnagol inde Mamady Doumbouya noon gila le 1er janvier ɗum ko malheur noon par ce que mi yetike on fof ko ɓawa force vive on iwtiri si tawi on iwtiri ɓawa force vive on ko malo so on iwtiri ɓaawo CNRD on ande wondema ko malheur ɗum ko min haalani on ɗum ko teddungal e mon musidɓe an message ji ɗin juuti on acce hakke mi faalano kadi juutinde ko mi faalno tout simplement ko andingol on wondema hande ko welo molanago image ji ɗi yaltira e seeɗa on yiyay ɗi haray ko weltano jama arɓe ɓen fop ɗo ɗen andon wondema wakkilare molanade waɗi par ce que jangol ngol vraiment ina sama kala et puis ko ɓuuri fottude kon fof hay goto yoɓaka hay mbuɗo fiyo arɗon ko accituɓe golleji mum accituɓe ɓeygureji mum accituɓe haajuji mum ari dari hanki ko yiwɗon ɗon fi hon ɗum fi laggine ɗum ɗon tun holli wondema Mamady Doumbouya e ɓe walloɓe mo tumbidirgol yimɓe harano ƴetta mbuuɗi yimɓe ɓen no yaha no sodana woɓɓe carburant no sodana woɓɓe no jonna woɓɓe enveloppe ji hino corrompa yimɓe no foda yimɓe minen min andini Mamady Doumbouya ko laggine men darani ko ɗum waɗi fenade e gonga yadata fenade e gonga yadata Mamady Doumbouya tu vas dégager a dégager aray noon yo jamme kise wona men musidɓe an ene sa jarojo ok on acce hakke musidɓe an aray toujours ko min ilo e la diaspora africaine yiltiti ko plateforme ji men ɗo hande ko dimanche 29 décembre 2024 haray ɗo ɗen docteur Alpha ngal fotowal lelewal ɗo docteur Alpha kañum e honorable jo on o ko France Soumise député jo on kañum e monsieur Diallo ɗon Ibrahim voilà ko menen ɗon aligni ɗon ngala fotowal dowdowal ko musidɗo meɗen fédéral jo on Manhattan oɗo ko fédéral jo on Manhattan ko kanko iwi États-Unis ari ɗo ɗen fi manifestation on min tiri fotowal mi tawi vraiment ko mi waɗa ngal fotowal ɗo ko publication jiyan ɗo puis vraiment hono wiyantela weltanagol mo jarnamo voilà haray ngal o publication ɗo ko mi waɗamo hay ko page en Facebook inchallah rabbi donc c'est vraiment le féliciter le remercier o wi États-Unis o ari hanɗon o ari o déplacé o ari vraiment o salmini men o andini men vraiment qu'il est venu pour la manif ça c'est extraordinaire haray koye goto merci beaucoup ko ni doit combat on ça doit continuer avec une détermination voilà haray musidɓe an ko gonga tun jokkata tawa hula gonga kala jokkuɗo fenade haray mo wondi e taƴureedu c'est-à-dire enen jokkuɓe ɗum ɗo ɓen fof force vivon hay nokku reedu men taƴirta par ce que enen iɗen andi ko criminel ɓe wonɗen wiide yo accir ni wargol jama on yo accir ni jamfagol yo accir ni nangugol yimɓe donc jaggu ngu yoɓe accir ni enen ko ɗum jokkuɗen donc min nantami weltanto fof hanki si tawi ko a criminel jo hara ko a bandi noon hande a areti wargol ari a inni vraiment hande kadi a faala yo wargol aretu a tawti force vive on hande kadi haray ko enen fi honɗum par ce que en fof meɗen hande ko dowaɗen wonde ko contre CNRD o par ce que en yii en tawi wondema en wawata accidudeɓe hande kadi laamu ngon kala noon accuɗo wargol accuɗo wiigol hande kadi arti tawti force vive on hara ko faala ko jamfa on ko haaji on tigui par ce que laguine ko décision on ko ferme n'importe qui arditata ɗo laguine ɗon n'importe qui arditata ko guine ɗum ɗon ko teddugal e moɗon moko baɓe laguine ɓen fewjoɓe ɓen hande fof no andi ɓen siko ko société civile hande iɗen andi moko baɓe ɓen hande si innama tun gasama jaabi ino anda ko moko ba si innama ceerno mo nenen bo ko moko ba voilà awa musidɓe an si innama seko kunduno ino anda ko moko ba ka awa haray mi ala lintude fof Ibrahima Diallo en ɗo mi ala lintude ɓe fof c'est à dire parce que sina ɗum vexé woɓɓe quoi ko leader politique ɓe ɓen kadi ɗen andi makko baɓɓen awa ko ɗum waɗi si inna si tawi hawri laggine ɗo mo sikki wondema Mamady Doumbouya iway criminel jo ara jooɗo e hoore jama ɗum ko fenande noon ɗum ɗon yejjite ɗum ɗon hay goto signitata accord laggine sina mo guineɓe moƴƴuɓe ɓen suuɓi joƴƴini sina ɗum waɗata consensus on o wonay avec les hommes par ce que banni Mamady Doumbouya laamino si Mamady Doumbouya laamanoki hareno en jaka hareno laggine siwa moƴƴu par ce que hiɗen wondi jaka yimɓe dugulaɓe ɗe wondi e yimɓe
kana seɓe min yom yimɓe ɓe anndanɗa ɓe ɓulata Allah ɓe hersata awa hande on waɗi simi inni banni Mamadi Doumbouya laamino on yi hande ɓe wonduɓe Mamadi Doumbouya fof ko wonduɓe woni kattorde fi ukkugol Mamadi Doumbouya han o fon yaltina char de combat ji hulɓina yimɓe par ce que kamɓe ɓe annduno ɗum ɗo o préparation ɗo no waɗa ko ɗum waɗi si ɓe felliti kamɓe ɓe jokka e Mamadi Doumbouya par ce que ɓe gagnoto kono min andinayi on ko peuple on lamminta ko peuple on jogui le dernier mot ɗi char de combat ji ɗiɗon ɗo ñande men yalti wo nden ñande hay char de combat goto buusata ɗum ɗon ko teddugal e mo ɗi mbuuɗi ɗi waɗɗon ɗon fof kadi ko mbuuɗi laggine na mbuuɗi mo ñande jama laggine on desidi yaltugol nden ñande char de combat huɓɓata hay goto buusata foppo wona e intact hay goto memala hay goto meminata on waɗi simi inni on onon ko perdi tan wonɗon ko wonɗon wadde ɗon kon ko on anndi tun guinéɓe ɓen woni ɓe yawata memminagol guinéɓe yawata memminagol mais ñande guinéɓe ɓe memmini o on yi hanki déjà hanki si tawno hara nu sottinano ko manifestation la ilaha illallah muhammadu rasul hanki hari no eɓɓa hari guinéɓe ɓe no eɓɓi goɗɗum hanki par ce que yimɓe buy hewtali komin tumbodiri ɗa yimɓe buy hewtali ton wallahi yimɓe buy accanilam message tawa mi wawatano notade ɓe wawatano hewtude ɗon ɓe ara han ɗon ɓe tawa ɓe anda to kadi tawa kadi ɓe